Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар жана чет жерде иштеп жүргөн мигрант боордоштор. Биз Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму сиздерге бир жума мурун Ишиева Замира Жапаровна деген эжекебиздин операциясына акча каражаты керек деп видео кайрылып жүктөгөнбүз. Кудайга шүгүр, кайрымдуу берешен боорукер инсандардын жардамы менен акча каражат топтолуп, эжекебиз мээсинен операция болгон. Операция ийгиликтүү өттү. Диагнозу опухоль головного мозга болчу. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө эжекебиздин өпкөсүн дагы операция кылуу шарт болуп атат. Врачтардын айтуусу боюнча тез аранын ичинде. Ошон үчүн биз кайрадан кайрымдуу берешен инсандарга кайрылууга муктаж болуп атабыз. Ушул видеону тартууга аргасыз болуп атабыз. Ушул видеонун түбүндө ушул Замира эжекебиздин Сбербанк картасы менен байланыш телефонун калтырып коем. Кайдыгер карабаңыздар. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ушул эжекебиздин өмүрүн сактап калуу үчүн жардам колун сунуңуздар. Assalamu alaikum. Hurmattуу жүрөгү жумшак боорукерден бир туугандарым, мусулмандар, берешен элим. Рахмат силерге, Алла разы болсун. Кылган ихсаныңар кабыл болсун. Birinci operasyon ilgilikli oldu. Birinci operasyon bitti. Birinci operasyonda Kudağa şükür. Kudaydı keremetti beni. Çakşı çıktım. İlgilikli oldu. Hurmatlılar. Sizlerden daha bir çertem. Şunda Doğustoğrundu dep diagnoz koygan. Birinci operasyon bitti. Hem ikinci operasyonda soruşunu bul gerek. Öpküm, solcak öpküm. Kiçineli kaptır. Şu solcak öpküm. Rak diye otadı. Şu test günde operasyon kılıp optaştaş gerek. Şu başka organizmlerime dağı vermeret değil. Kızlarım caş. Kızlarım akkarantan yeri. Menden başka hiç kimse yok kızlarıma. Beni bozuk Kırgızistan'da atenem dağı çok. Kudaydı çoluğa çerden koyğula acıdağı. Şu ikinci operasyonu çerden berip koyğula. Menden kaytmasa Kudaydan kaytsın. Kıkan ihsanılar kabul bolsun. Aylam çok çatta. Akça tapsam da ikinci operasyonu başlaşat.